fai mai ai whanunga lei. Hua tunu pele sa moa nei tai au. Ai, vei ale so whapepele o tātou li o Yesu Christo. Au te whātalo whātuai, pa ia mawalunga nei tai au. So ngai whawhengai ngā ma whatua, a mātua. Le misele lo loa lau whātua, lau kiusiam, tino kirisu. Talofa lava. Greetings and welcome to you all in the mighty name of our dear Lord Jesus Christ. Yeah, after the tour nei lao man nei tai au, mai do se fu man tanto bola. Yeah, sei o tanto toi fa tai ya te ia nei tai au. Ma lo le tawatai. Ya ma lo foi le on sai le ngona ya la tanto vo ile tua nei tai au ya ese ino se manu wala na upu ya matu ina atu lo tanto le atoa ya fa atoa le tua mai fa man via le fa fonga nei tai au tanto talo maulunga lava lo vi inga tu mal nei tai au le ona le nganga fifia, nganga fifaf, ta ia e mavivi ia e ia toi. O e topule no mato bola, o maua fone yaso, fa popo yaso no mato bola. Le li I faf, ta tele no manatu mai, faf tailo pule fasoa. Ia ua e au mai foi no mato malos. Ia e uia e tele o whaingatama, vitama, meua whaina ere le siusio manga le lalorangi. Ya avi ia le tua lo manuia pele nei tua ke lope lo fa wa wala wa nanga lo fa nau fa nia lo upu amato to e faitau ma tala noa ya fa u le upu le tua fa u fo le vai me so de ato ia fa u fa fonga ia lu I tawina pe ma to esta pena I ma to ma ia ma to lo antili lo finangalo ma to talo le fa nia punenga sungal fatonu ia mesi foi fatonu tonu ino masini fanga ina ia alu le fe au le tala lei ia manuia fasoal nei tai au tu maulo viinga malu matu fata wa ono kebis amen ia tato vole upole tua si masani lava o masani ai tato ia manatu ia olea voise fe au o mai ai tono nei tusi ia toi whamanatu le tātou savalinga whanenganga tusi le kenese lona mtau poe e lua whai pesu lima ona wha wau le ele whai upo tolu a mtau pe tolu ia ma whai upo mua sei whangata mai whai upo sifuru ia whafonga mai a leala u whai tawina le fionga pa ia lo tātou tua nei tai au. Kere seno mtau poe lua, si whaitawina o whai poe sulima. Ia ono wha wau le whai poe tolu. Ia whangata mai whai poe se fulu. Ua ave fo I le tangata e le li I le tua. Ma ua tuu ia te ia le whatoanga I e tena. Inga lue ai ma leo ai. Pe talai atu fo ile li ile tua I tangata. O lo whape atu. O la au uma o le whatoanga I te ai. Au le la au e loa ai le lei ma le leanga. Aua e te ai. Awa o le aso e te ai. E te oti ai. Pei mtau koe tolu. Ua siri le ta mai o le ngata I manu uma o le vau. Na whaia le li ile tua. Whai mai o ia le whawhine. Moni ea na whetalai mai le tua lua te lea ai ila au uma le whatoanga. O na tali atu leo le whawhine le ngata. Fua la au le whatoanga mate a ai lava. Au le fua le la au o I totonu o le whatoanga. Whetalai mai ai le tua aua mate a ai. Aua fo'i mate papai atu iai. Ne I maoti. Whai mai leo le ngata I le whawhine. Lua tele o ti lava. A wawa sila fia ele atua.
o le aso lua te ai ai, e pupula ai o lua mata, o na vea leo o lua e peini e tua, o lo i loa le lei ma le leanga. O na vai atu leo le fafine i le la au, e le lei lava pe a ai. Au a matango fie o na la au foi, o le la au foi e au ngā e mau ai le poto, o na tango ai leo i e lona fua. Ma ai ai, na ia watu foi lana tane fatasi ma ia. Na ai ai foi o ia, o na pupula ai leo la ua mata. Walai loa foi le lava lava i la ua. O na la fatu ai leo la ua le mati, ua fai mo la ua titi. Whalongo i la ua i si ufonga le li o le tua, o lo savali le whatoanga i le tuaso e angi mai ai le matangi. O na la lafi leo a tamu ma la ua. Ma lana va ai lumo le li le tua. I la au o le whatoanga, o na wala au atu leo le li le tua ia a tamu. Ua whapea atu ia te ia. Whea o iai oi. Tali mai leo ia. Na o whalongo atu i lau si ufonga i le whatoanga. O na o whewhea lea. A wā ua ou le lava lava. Ona o lafi ai lea. Pamanuia. Tele mai le tua i Vaitawina wana fionga pa ia mo tātou le nei tai au. O le wha se manatu ta fia tala noa le nei tai au. O le fall. O le fall po o le pa o le tangata i le angsala. O le ulua i taimi wa pa ai le tangata mai le angsala. Au se manatu au tū. E fia whama mafa. E wha upuina wha pea. O tu wā o le ola le usi consequences of disobedience. O le manatu e fia whama mafa e wha soa le nei tai au. Pēn whēto le wa no whailo ia aima fina ngalo le nei tala ai se le sona e fia o wina i tātou. Consequences of disobedience o tu wā po o whaingatai tupu mai ona o le ola le usi tai ta upu leo le fall ia o le taimi ua pa ai le tangata i le angasala ona o le usi tai masa ni le soifuanga tātou iai nei ia le taimi e tu o le lapata inga a tato wolunga lea wala e iai whaelo ilo iai lau papa e tau mai a tato le woni alu le mu whae te e ono tupul whawhita uli pia e leo sita pe na foi pia tato wo i vai tafe masami e iai foi onga sami e le woni e iai whaelo ilo e tau mai a tato aua tātou te sopo le o ngasami lea nei tupu se pewhea. So se mea lava, e wa pena foi tonu a inga, e iai foi whatonunga ma e avatu e mātua e whanau. Aua le whaia le mea lea, leanga e te leu si tairoa o olo ma oi whawhita auli. O le warning e lapa tai ai se tangata. I le tatou tilo ni ta upu lea kene se le lua whaawaru tau. Pe i whapena le tautonga o le fina ngalo pa ia o le tua mo lana tangata na whai. Ina ua maea ona create e le tua le creation. Me malava umanaia ona ia whau leo le tangata. I lona whaatusa pa ia. Ma ia tapena le whatoanga lea i e tēnā. E tu uaila na tangata na whai. Na umaloa na tu uai atamu. Teimi lea na o atamu na whau. O na tu ulo le iai ma le lapata inga. Tu iai ma le koman ma le whatonunga. Mai leo fina ngalo le tua. Pero ta ua le nā alfa i puna fulu. Ele lua alfa i pues fulu lima.
Sau noa i leo le tua ia atamu. Ile whatoanga le e tēnā mai. Atamu o la au umal whatoanga e te ai. A le la au e loa ai le lei ma le leanga. Aua e te ai. O wā o le aso e te ai. E te oti ai. O le whatonunga. O le lapata inga le warning le wa ave. O le whatonunga. E ave ma o upo se osi ngā whengainga. Mai le tua i la tangata na whai atamu. Whatoanga nei te pule ai. La au malawa e te ai. E tasia le la au. E sāna e ai. E te pailo iai. E te ailo iai e oti. Ua osi le whengainga a le atua malana tangata na whairo na whatusa. Ua iai le warning. Ua iai le command. Ua osi le whengainga a covenant. The words of covenant, the Lord God said to Adam, you are free to eat from any other tree in the garden, free to eat. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Ua osi le whengainga. Ua ta oto le whatonunga. Ua ta oto foi le lapta inga i le tangata. Ina ia tausi e a tamu le la o singa whengainga ma le atua. Le taimi lea, le saolotonga wa ia a tamu. Le freedom, saoloto ai tu tonu. Le ai ma se mea e alu ai, le ai se angsala, le ai se le manaia o le taimi lea. No si ai le whengainga le atua. Wa mai e le o iai se whamoe moe le oti. Se ia wanga nā ua leu si tai. O na oti lea. He was not subject to death. Lai o le mawhutanga e whawawau. E ola i tu tonu ina e whawawau. He was in the presence of God. Le taimi le si whengainga. Lai iai numa le mamalu le tua. Whewa i whatasi ma le tua. A fio whatasi ma le nganga le tua i tu tonu. Mana ia le relationship. Mana ia le la fellowship. Ina ua uma na osi le la whengainga. Leisi mea. Tato tu tilo iai. E le i mawhai o na whanau. Pe maua se whanau na o ia. E le Malaysi. E le o ia te ia fo i se loa o le leima le leanga. Le neto uma me uma. Na te le i loa le mea ta o le leima leanga. Evil and good. E le i se understanding. Po se knowledge i whapena ia te ia. Na te loa ai. Le mea leanga ma le mea le lei. E se le mana ia le teimi lea. He was without knowledge of good and evil. E se le mana ia le teimi lea o le maafutanga. Ale tua malana tangata na whai. Taimi o le osi ngā whengainga. Watu le whatonunga. Maia inga le whatonunga. Te ai mea umalava. Ai tasi le la au ai o le taimi a te leu si tai ai. O ti lo maoi. O le whatonunga ua ave maona aia inga. Ai o le whesili. Na usi tai a tamu. Na usi tai le tangata na whaia le tua i lana whatonunga. Pia le vaenga le nā. E lua le tā whasoa. Mua le wa ave le command. Le wa ave le whatonunga. Lua. Le answer response. A le tangata na whaia le tua. I le whatonunga na tu watu i a teia. I le taupu e tolu
tasi e le fitu. E tatou tilo i le mea ua tupu. Ua iai le mea ua tupu. Ua le usitai le tangata. I le whatonunga na nā o si whengai ngai ma le tua. Wa mai ina ua umana tuu. Le whatonunga ia atamu. Ona sirisila le tua. E le atoa le fia o le tangata. E te tau ona whaiso na soa. Le alalena ia whai eileti ia eva. Wa mai na sei mai na whangase moe ngase. Sei mai le i aso aso. Ma whau eileti nā. Whai ngoa ia eva. Fai se fesoa soani mo ia e ola fatasi to tonu ole fatoanga. Ai ina ua fatasia atamu malana vau eva. O ina la nena tupu wai whaletu. Ua break le covenant. Sa ua le usi tai. Ila ua. They both disobey God's command. They have listened and obeyed the serpent instead of God. Ua la whanongo, ma ua la usi taile ngata. A ua tuu upu o le whengaingo. Ua ngalo le saunoanga le tua. A ua nei o lua ai. I fua le la au. E loa ai le lei ma le leanga. Pero vetu, o le tala ua mana malamu. E se o tātou toi tiro, se i toi whamanatu. Tu wā o le meo le o la usi tai. I le whina ngalo le tua. Whai mai, ua saule ngata whai a ewa. E moni ea, na whai mai le tua ia te o rua. E iai le la au aua in te lua ai ai. E sao ea le nātala. Ua sau iai tu tonu satani po le ngata. Ua tau mawhai e twist le moni o le whatonunga ma le komanta le tua na ave ia atamu. Le mea moni e lei ave ia eva upo le whengainga. Na muri ia e whai eva ae na ave ia atamu ae sau le ngata oso ia eva. Mai eva e moni e hale tala. Fai mai e iai le, na fai mai iai le tua, iai le la aue, e aue te dua ai ai. Ona ma melo e vai ioi. Wa umana au mai, le saulo tonga mati a ai la au uma. Ai tasi a le la aue sana ma pa iai. Ua twiste le satani po le ngata, le truth o le upua le tua. The serpent twisted the truth of God's word. He asked Eve, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Pe e malu ai via, pe malu ai via. Tolo, fa tolo ngata ia e. Ai lo e vana ave ia e fa tonu o a tamuna ave ia. A ua ta milo mai satani. Malu I mafao so le tina ia e. Then Eve said, yes, we must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And we must not touch it, or we will die. Melele tina ia isau. Mele temia ma te pa ia mama ai ona oti le mau. Fa longo le twistinga le ngata. The serpent said, you will not surely die. Ke dua le oti. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened. And you will be like God, knowing good and evil. Ua mimilo ele ngata le truth. Le upo le whengainga na osi whengainga I le tua. Ma atamu a ua mimilo ele ngata. Wa mai sina fia le tua.
O le taimi e te lua ai ai le fua le la au le la. Pula no lua mata. A vea o lua peini atua. Ua fasa se le upu. Ina ia soli le whengainga. La mena tupu na ai. Na ai ele tina ia eva mua fua le la au na fasaina. Ona ia pasi lea ia Adamu. Sign of disobedience. They didn't listen and obey God's command, but they listened Satan or the serpent. Lea la tonua lea na tupu ai le fōru. Lea la tonua lea na malepe ai le whengainga. Ma ofi mai ai le anga sala le tangata. Male la rolang. Ina ua le usi tai le tangata. I le whatonunga. Male whengainga na osi ma le atua le whatoanga yeten. Talu le ngata tau fase se po atam. Finally, Eve was tempted. She took some and ate it. Fase se le ngata tango atu o mai ai. She also gave some to her husband. Ona tango le tu se vaenga ya atam, who was with her, and he ate it. Avatua ma ai foi lona to duo atam. And the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering them for themselves. Maila tatou I tu wao le leu sita. Temi mo mua sa la le loa le leanga ma le le. Ai vai mai le temi a na se ai le filfilinga na ai e fu le ap. Ona lai loa le o wala le lava. Wala loa le ma le leanga. Te lei o whawhita urina tupu le nātai. Ina ua break le covenant. Ua ma le pere whenga inga naosi. O ina tonua lea na ofi mai ai le angsala. Le fall na tupu. Ile lalo langi talu le usi tanu. Wa umana ta otto le whengainga a ua soli le whengainga. Wa le whanongo I le atua na osi whengainga a ua whanongo I le ngata po le tia apolo. Wa whamalie lo la manao a ua le whamalie le whina ngalo le tua. O le whesiri. O a ni tu wao le leu sita. Vaenga e tolu. E fia tala noa iai. Se tatou tilo. Lewa umana ta oto le whengainga. Ua soli le whengainga. A o ala ni tu wao le whengainga ua soli. What are some consequences of disobedience? They disobeyed God's command. O le teimi ana ai ua malepe le whengainga naos. Le relationship ale atua manan tangata na fai sa la lata sa close, a close and firm relationship. But once they disobeyed God's command, relationship was broken. Ua separated. Ua le to iai se whengai ngausi. God punished them. Once they disobeyed God's command, they realized their sinfulness. Kanyanga ayel fualela au pula la mata malai do uang sala le la meu fai. Ido la vela uang sala. La lena la lafia. La lena la lafia.
ma whati mai lau o le mati. E tauna nā ai lo la level lava lava. Pata le amatanga sa la le loa se le lava lava. Sa le loa se maa. Ai ina ua soli le whengainga. Ina ua la leu si tai. O consequences se la ia. Fia tala noa ai le nei tai au. Ile le anga le mea le leu si tai. They realized their sinfulness. Their relationship with God is finished, separated. Ua le to iai le so tanga mawhanawhana. Pati le taimi na ave ai le whengainga ia atamu sa mawhanawhana, sa free me uma, sa le loa se le lava, sa le loa se ang sala, ai ina ua soli le tula fono, consequences lana ua oo, iai atamu talu fo'i le whaoso so ina mali se seo eva. Ma ua la leu si tai ai. Le alisi tu wa, le alisi whawhita uli na tupu I tua le leu si tai. God cursed the serpent and ground. Hele ingata ia atamu ma eva le cursed, po le whetu, po le whamalaya. Whamalaya le tangata atamu e ai au me ai maleafu. Eva te whanau lau tama maletinga. God cursed and punished him because of disobedience. O tu wā nao le leu si tai. Ai ale amatanga, sa le aina mea, sa le aisa cursed. Ai talu ai le leu si tai. Ua ta oto ai le whamalaya I le tangata o le pale ali o lana ngā wenga. Talu le ola le whalongo I le tua. Awa le ngata I ngā uwha malaya fo I mani ngata po sātai. O le ngata sili lo malaya I manu vai whao le lalorang. Te solo I lo manawa. Wa le toi wha ngana ni vai le ngata pea. Ai solo le manawa. Cursed because of disobedience. E o le lau ele ele, wa o ona, ma o ono le lau ele ele. Wa ai tātou I tu wao le leu sita. Wa pa u ai le angasala, wa to I lalo ai le tangata, le fō, wa hofi mai le lalo langi. Man had to work hard all his life. Le leo, wa enga umaia le whamalaia le tangata. O le tangama, o le tangata, e matua I enga lue, ma losi le lalo langi, e ai au mea ai ma leafu. Oka se whamalaia. Oka se FATU. The garden was closed, ta sina mea, tato tilo iai, ua tapuni le manuia sai to tono le whatoanga. Le whatoanga I e tena. Ina ua soli le whengainga. Ua close le garden. Le ngata le nā, ua tuli ese ma le whatoanga. Ua leto iai se awa noe no fwai to tono le whatoanga. Ua ta uanga sala ina I la ua. Ua le ai se a miotonu, loss of righteousness. Ua le loa le ta ua mitonu ina, male ma neio whamanianga, sa iai le tangata, a o le ialu ese ma le usi ta I le tua. Separated from God. Ua le toi fia wa ai iai le tua. Ua lafi le tangata I luma o le tua. Ma ua wha ma leia fo I ma le siu siu manga. E le tasi e le lua tu wā ma awha ina na tu lai mai le fōr lea. Ina ua leu si tai na tātou rua I mātua I le atua malana whengai ngos. Ngata le nā, le mea pito sili na onga, ma mātu I ai le tangata. Ua sā wai ma le oti le tangata.
Ua ofi mai le angsala le lalolanga. A ua sau ai ma le oti tangata uma le lalolanga. Ua ai lava le tangata e toi whanau mai a Atamu ma Eva. Sau ai lava se ia o mai a te oe ma. O ta whanau e le i whananau mai. Ua a fia uma i le kēsele. Ua ui mai a tātou uma le sinful nature le. Wa ai tātou i tu wā o le ola le usita. Consequences of disobedience. Matu wa i mata utia. Mea na tupu. I le vāo le tua ma lana ulua i tangata na whaima le awa. Ma ua whaina o mai. Tangata i tupunga mai a ila ua e o mai a ta ua le nei taia. Ua whaina le lau le. Ua whaina mea uma. Ona o le whasalanga o le leu sita. O mai ai le oti. Ma le whawhanonga i a tau. Te loa wa tū le tō sā. O le oti lava o Atamu, o le oti fwele nao tau. O le aisa manoa, o le tangata ola, e mawhai ai o na toi whisota. I le atua o le fōwhoanga, o le na whaia mea uma. Sa iai le mamalu, ua le to iai le tangata le mamalu. Sa iai le taua mi o tonu, ua le to iai le tangata. Sa iai le mawhanawhana o le mawhutanga, ua le to iai le tangata. Ua fuli mai le tua, ua fuli mai fofonga le atua i lana tangata. O le te lele na o le onga onga, o le te lele na o le matu ia, o le sala na maua le tangata, talu le leu si tai o tātou rua i mātua. Pe ai o lea o moni ai upu le atunu. E a uru tā whenga, ai sele futi ai vai siringana. Pe ai fo i e mātua le vine moto. Ai mangi e ngia ai nifo le whanau. E a tamu ma Eva o tātou rua i mātua. E ai fuare la au ma leu si tai le whatonunga le tua. A ua tawhe mai ai le malai. Ma ua o mai ai le whawhanonga. Ma ua o mai ai le tō sā. Te loa oe o atu lawa ia te oe o nai o wano. Whanau e le whananau mai. Ua o tātou o mai umai le larolangi. Ma le nā tula le angasara. Ele ingata ia Atamu ma Eva tu wā o le leu sita. Ua whaasolo mai lava se ia o mai ia tātou. Consequences of disobedience. E whaamata e whaingofie ia Atamu ma Eva le la mea se sena whai. A ua te le a whaina. Ua whaina le siusio manga. Ua whaina manu. Ua whaina le ele. Ua whaina le tangata. Whanau o whanau o whanau. Ua whaina le vāo ia ma le tangata. Mea uma sa iai man manuia man mamaluma. Ua le toi maua. Ma ua te ai whavavau. Le tangata ma le atua. Sa mole nei tai au. O le tala ua whawhangongo tangi au. Ua masani ai lau whanongo. Au se toi whamanatu le nei tai au. Se tātou toi tilo tasi lewa. I le pau o le tangata ma le angsa. Le separation. Ua tupu le vā o le tangata ma le atua. E mafua mai le leu sita. A wape ana usita ia la ui le tua. A ua sili lo la usita i le ti a polo pole ngata. O kau kai le te leo le whawhita uli utu. O kau kai le te leo le whasalanga ua o mai. Lea lava ua o mai a tātou. Ona o le leo si usi tai o tātou rua i mātua. Whape nā fo i se la ngona e tatau no tātou la ngona i.
se mea te tau anu whai. Ina ia toi maua ai le sootanga le tangata. Ai maise a le tūlanga lea i le angasala. Ma le oti, ma le malaia i whamawau, ua ta oto i le vāo le tangata ma le tua. Ua le aise whamoe moe, ua le aise whamoe moe o le tangata. Ua whano e whamawau le tangata, le atamu ma le ewa, tangata oma e soi fua mai ai, ua malaia i whamawau. A le ase tali e le atua, a le ase isi mea na whaia e le atua. Ina ia toi maua ai le sootanga le. A whai leo wa wala, a whai wa soli le whengainga. A whai wa le toi maua se mafutanga ma ua ma leia e oti e whamawau se ase isi mea na whaia le atua. Te mana e toi whamanatu ia te oi. Le atua lea sa osi whengainga ma o tātou lua i mātua na leo si tai ai. Se atua i nā lofa. Se atua i nā te lero nā lofa. Nā te toe tā pena i nā ai se isi a wala. Ina ia maua le tōtanga male ane tangata na whai. Ua mā leia mea uma. Ua oti mea uma. Ua anga sala tangata uma. Le ai se isi a wanoa o tā ua. Ai a la le tua. Le a se isi mea na whaia le tua. Mana ia. Ile taimi lava na pa na fol. Ai le lalolangi le angsala. O ina foi na tātou wa ai. Le lofa o le tua. Si le fia le tua le ai se isi fo fol fa fitau. Ma leia e whawawau. Le ai se isi. E ma fai ona ofo e fai se fesoto ai. Ile kenese lava e tolu al fai episu lima. O ina na toi FATU ai e le atua. Le isi ana fua fuang. O ina na toi fola ai e le atua o isi whengainga. O le whaola ina ma le lave ina. The commandment of redemption. Sea wa lofa le atua lan tangata. E iai le isi whengainga. E iai le isi whatonunga. Na toi sau noa ai le tua i nā. I le taimi na pa o le tangata. O le taimi fole na toi FATU o e le atua. I lana lava pule. Le isi a wala e toi manuia ai le tangata. Fa meire fa ipu e sfulima no tau pue tonu. O te whaatupu ina le feitanga i a te o lua malfafine. O lau whanau fo i malana whanau. Na te tui momo ina lo uru. Ao oe e te tui momo ina lona muli vai. O te whaatupu ina le feitanga i a te o lua malfafine. O lau whanau fo i malana whanau. Na te tui momo ina lo uru. Ao oe e te tui momo i lona muli vai. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. The same time, o le teimi ana pa o le tangata le angsala. O le teimi fo ina na tu o le la vea ia le tua. Wa pa le tangata tanu le ngata ma le ti apolo. A le teimi fo le na FATU o le la vea ia le tua. Se mea tau wha mamaf. A se tua ina alofa. O le ise ama noa. Ai o le teimi ale na sau noa ai le tua i lea. Sau noanga o le mea o le atupu. O le a whanau mai le tama. Le tama le fafine. Lai tala noa le lumanai. Ia le teimi o le a whanau mai ai liu tino tangata ai. Le atua o le langi ala i lon persona le alo Yesu Kirisi. Whanau mai i le tina. Ina ia saule lalo langi. Na te whātoi i lalo le sala le angsala. Na te tu imo momo le ulu le ngata o satani. Au satani na te tu imo momo le muli vai. O Yesu. Si tama i teimi a. E whātino ai le manosi o le ngata po satani a ke visi. A
power o ke viso. Lea tala noa i ai le wano anga lea ma le tau noanga lea le tua. O le a langa i ke viso. O le a langa le la vea. Wa ai tātou sa moa ma le au whātua tua. Pe ana le toi a lofa le atua. Ina ua pa u le tangata le angsala. Se manu e whanoa ta ua. E le aima se awa noa oe ma lau whanau ma lau tō rua ma lau ainga. E toi langa e le toi lalo. E le aise se ma whai na ia langa le toi lalo. Le anga ua anga sala le tangata. Ai o le teimi alea. I le whengainga tuai, i le tusi alea ke lesi. Na toi sau noa e lava le atua le whatoanga le ai e tena. O te whatupu le whitanga. Whanau le whawhine maoi. E o mai a le taimi nā le whitanga, e o mai lava le nei taimi. Ai o loo tala noa Yesu e le atua, e ala e le whātu ina o le whaolatanga, e le liutino tangata o le atua, e ala le persona o le alo, le ala le na liutino tangata a Yesu Keriso. O le persona o le alo o le atua, sau se i alo li santauru, se i ona tui mo momo ai nā, le ulu o le ti a Apollo, ina ia aua nei to iai se malosi le ti a Apollo, na te dominei tai le tangata. A ia to tongi ai le sala le ang sala le tangata. A se to langa le manu ma lo le tangata. Wow. Se tua ina lofa. He redeemed us from the bondage of death. Le lefa mai ele tu se Roma le apostolo, Roma 5. O lo tala no ai, Adam brings death to the people and Christ brings life. Na oti umai le lua ia tamu. Ai na ola umai le atamu lona lua. Fati nonga lea, o le whengainga, ma saunoanga, ma saunoa ai le tua le whengainga tuai. Ina ua pa u le tangata. Ina ua toi lano le ang sala ta ua, ma ua whano e ma leie whawawau. Sila fia le tua le ise se whaina toi langa le toi lalo le. Le na wha mau lalo no na loto. E uina ti ngalo na whina ngalo i le leu si ta ia lan tangata. Aina sili a te ia le alofa i le tangata. Tangata e iai tātou umalama. Tangata e whanau mai, e tupunga mai i le laloranga. Na sili no na alofa i le tangata. Se whai se lavia. Le ia na ia polo misi ai le whengainga tuai. E iai le taimi o le asau ai le tama le whawhine na te tui mo momo. Jala noa e le liutino tangata o le tua e ala le persona le ala. A se atua i na alofa. A se atua i na le lei. A se atua i na aloto whamangano. E wile matu ia a nga lea na sau noa le tua. Taimia te a iaioti loa. E le ipe pelo le tua. Ai nga toi manatu le tua. Sei fili le tai se anga waa. Sau e alu se i toi langa le toi lalo. La lewa mai. Na oti uma ia a tamu. Ai na toi ola uma i le a tamu lona lua. Adam brings death. And Christ brings life. Opposite. O le whati nonga le nā. O upu o le whengainga na osi. Na osi lava le what. Nua lea po le whato anga i e tēne. Ai le loa le teimi e whatau nua. I sei o na uma le whengainga tuai. Anga i mai le whengainga whau na whatino. E ese le whama oni o le tua. O le ale me fola le tua i le whengainga tuai na whatau nu uma. God is so faithful in his promises. What God has promised, it would be fulfilled. Fola le taimi na pa o le tangata le ansana. E na tau nuu le taimi na liutino tangata ai ke visu. Se rua ina le lei. Na ia toi langa lo tā toi langa. But Jesus has justified us from sin through his death on the cross. Lai tusi lima mai ai le whengainga le whengainga tua. Le saunoanga lea le tua. But Jesus has justified us from sin through his death on the cross.
And by putting our faith in Him, we can have eternal life in heaven with Him. See, ile afoi, ile blessing ua toi maua le tangata. Talu le ngaluenga na whaatino e ke riso. Ai se manu ua whano lavata ua. Ua le aiso tā manoa. A ua langa e le atua le whamoi moio le ola. Se toi whaola le tangata ua whano mama leia e whawawau. Le aise se mwhaina i e whaia lea tongi ola. Ua na o Yesu ke riso. Ina ua sala le tangata. Rele ta ua na mustolo wa sala tangata umalawa. Ma ua le o le vi inga le tua. A le totongi le ang sala o le oti. Le ang sala o tau dua i matua o le oti lava. Oti matua i matatou. Le ang totongi na le ang sala na fola le tua. A wang sala tangata umalawa. We born in the world with sinful nature. No one can cure. No one can deal with the wages of sin. Ai whawhetai le tua na ia toi langa ina. Lo tā toi lalo popo. E a tā rua i mātua e toi lalo. A ua whanoa tua i mātātou. Mā na ia. Lo tātou. Toi mawhawhau. I le tua lea tātou te tāpua i ma whantua tua iai. A se tua i nā whamaoni. A se tua i nā tausi whia ngainga. Manatu lava le malaia na tue whano ai tā ua. Le ai ma se ama noa e ola ai tā ua. E o whātasu i lava tā ua. E le lepa awhi le nofuanga na whaia. Whapitoa e le tua mole ngata. Sa tangi maana au. Nele le na whai ei se oli. E ave iai le tia polo. Ma e tau whase sei. Se manu e alu ai foi mata ua. Pe ana le toi langa e le tua le toi lalo. Se i toi au mai tātou i to tonu. I oi. Tātou mawha whaure nei tai au. E ui o se mea wa lewa na tupu. A se o tātou toi tulu tilo iai. Le tā ua oe. I fofonga mai fina ngalo le tua. Na ia toi manatu ai, na ia toi filifili ai le tua le tama. Se ta pena se fa ola tanga. A oai sa welo I whatau nuu le planning o umana whaia le tua. Na ia au mai alo na persona o le alo o Yesu ke riso. Tala noa tu se feso mua mua. Ile ngalu lue whatasi o persona e tolu o le tua. Le tua le tatita pua ia e tasi le tua. Ai tolu ona persona. Le tama le alo male nganga. O le tua la le tama o ia na planninga. O ia na filifili lon fina ngalo. E ta pena se whaaola tanga. Ai saulo na persona o le alo le ana liutino tangata mai. Ma ui mai le tina ya Maria ma whanau mai le whale manu. Sau sa ialu lunga le santaulo. E to tongi le anga sala lea. Ai sei toi langa mai lo tanto I lalo. Sei toi maua so tā manoa. Sei tā mwhai e tātou toi whiso tai ma le tama. O le tama ua separate ma lana tangata na whai. Au mai lo na alo e alu di santaulu. Ma liu tanu mia ma toi tū I uma ia se tonu. Ma fio le langi sauni e toi fio mai. E a watu le au whātua tua. Ai ina ua tā whātua tua I le alo le anke riso. Santau tau li santaulu. Mai tala le apostolo tu sina efes. Ona mai leo rona ngang pa ia ma wha mau whai longa ina. Wa ai oe. Ile ta ua oe maau. Ile sila whanga atia le atua. We were separated from him because of sin. But God had a plan to make a great salvation. To save us. To redeem us. To set us free from the bondage of death and sin. He humbled himself, prepared salvation. He sent his one and only son to die on the cross, to pay your penalties, to reconcile us with God through repentance and faith in Jesus Christ, as well as
His Holy Spirit come and seal us ina ia maua I tātou le taua mea tonuina. E lei mā e le atua le fall. E lei mā e le atua le tangata na ia whaia wa pa u le ansau. A le tana noa le apostolo le tu se Efeso mua. E lei sauna le persona e tasi e tapena. They work together. Whamele le tua umaia se o tātou whai le tangata. Na tala noa ilo na alo malona ngang pa ia. Ai whau le tangata. Ai avatu le tangata. Ai soli le tangata. Ai soli a tamu le whengai. Ta lepe a tamu le whengai ngā mai. Lena toi manatu ai le tua. I ona persona se I toi ta pena le whaola tanga. Sa moa ma le au whatua tua le nei tai au. Sei e toi manatu. Se a se isi mea siri atu. Na te le ai le lofa le tua. O le teimina e le iloa ai. Le teimina o le iloa ai le angasala. Na angasala o tau rua I mātua. Angasala tua I mau tātou mātua. Ta mamati na saulawa e o ia ta ua. E o I ta whanau. Le anga laua through ai le sinful nature. So se saule la langi sauma le sinful nature. Ale me ta ai le sinful nature na. E ta le toto ke riso. Lala le na manatu ai le tua. Saule tama le fafine alu. Alu se ina te tui momo le ulu le ngata. Se fa toi lano santani. Ai se toi langa le toi lano. Lala le na mai e rona toto. His precious blood. To cleanse our sinful nature. Te loele mama le tapenanga le pe ana le ai le angsala ele ai se fa ola tanga pe ana le pa u lava le tangata le angsala se manu ele maliu fu ke riso a wala na sau ke riso le la rolangi ua sau le angsala ta ul tu se Roma le problems ua ta oto le la rolangi Roma mo ta li tolu. There was a problem, but what is the solution of that problem? Jesus Christ. Le na ta pena ai le tua. Wala na mai le fofo le fafitauli, wa ia le fafitauli. Wa include ai ma oi tu tono le fafitauli. Sin. Le te le ia le fafitauli, o le sin, o le angasala, ua for ai le tangata, ua separate tai ta ua ma le tua na whaia ta ua in his holy image. But that was the problem. But who solved the problem? By God himself. He humbled himself, prepared the salvation, and sent his one and only son to die on the cross to save you, to save me, and let us enter into eternal life. So ito ay manatu wale na itayang. Ele te leo le atu ay ngalof. Pa ua ele te milena toi FATU ya Malaysia folfolang. Le te lele na le lofa le tua. Fai nei me uma le tua te le whanau, te le soifua te le whanau mai. Ai na sila fia le tua mai le whenga inga tuai. Ai le whaia le lalolangi. Ua lewa nei loe le tua. E ola oe mana whanau whautanga le. He planned this for you and for me. Sa mua mana whatu tua. Te o tātou toi manatu I le tua le. Te le iau tantonunga le lewa I taimi. Te le isi tantonunga le mauti noa po whea le tua. O mai nisi le aisa Yesu. Me nisi le aisa nganga pa ia. O le loa le tangata po whea le tua moni. Our God is the living God. One in three. Trinity of God. Lea lea. Awa nei fasa se ina tātou ia o onga o mai nei. Mai na le tasi a na le tua le aisa Yesu. Ele aisa nganga pa ia. O le atua soifua le tante tapua iai. E tasi le atua tolu on persona. Na la tau ta pena ina le whaola tanga lea. Ina ua uma ona pa u le tangata le angsan. Sa moa le nei tai au. E le ma le atua oe. Ma loa inga ma lau whanau. E le I tia I whawhasiwhai tātou e le atua ina uang sala le tātou duai matua. He make a great planning for a great salvation. He loved you so much. He loved us so much. Leanga nei loe le tua eternal punishment. Eternal punishment.
le tali o tātou. Lea, mai le tala na apostolo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Awa wanga sala tangata umalava, maua le o le viinga le tua, no more connection. Makwai le aia masoka vangoa ka koe pai le viinga le tua, ta fono atu le ngona le tua, ta vala au ua yai le separation, o lo ta oto e le sin le tato va ma le tua. Ua le toi la ngona le tua lau fono atu. For all have sinned. Awai na sawe for fall fa vita o lide. But for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ava ai le temi na sawe le ke riso lea. Say for fall fa vita o li. Wata tia le tangata ang sala le spito. Eta tia le tupa ia le stu. There was a gap between us and God. But Jesus came with the cross. O sa taulo ko ke riso lea na valo ia le ke nese le tolu na fa lava le vale. Ina ima whaia na ta kolosi mai ai le sinful side of ta ua por manhood o le tangata ta o ile godlyhood ta o ile mea ile holiness o le tua. Sale ai se amanoa ai esse le famaoni le tua. Mai le taimi alea a wā le whanau mai le tama. E nā te tui mo momo le uru. Ina ua whatau nuu le whamoe moe. Tālo whaina amo. Na utau sila i manua mati ngā le alo lea le tua. E le ma na matua mo momo na matua ma sofa. Na ma lepe. Mai le tala i seia u whaita wina o na iwi aso aso. Ua ma sofa ua ma lepe. Sei to tongi le sala urua i matua. Sei to i maua so tale leinga ma le tua. Huata oto the gap. No more chance for us because of sin. Consequences of disobedience. There was fall. But oi le tangata na sauto i FATU le tangata. Ha whai ua fall ua pa u le tangata. Oi le tangata na sauto i FATU ta ua i runga le ami e tonu. The Son of God. Le alo leo le tua. A o le tua lava. Na ia fili i sau. Sei to tungi. Ma whai le ngaluenga lavea. Aiai se isi ngaluenga. Zilio no fata ua ia doe FATU tuolea. The grace of God. Unconditional love of God. Infinite love of God. God is so faithful. What God promised him would be fulfilled. Se tua ina lofa, se tua ina whamaoni an fulfilling. Se asa tā tala e taunu whai. Toi mai du whengainga o manos. Na soli du whengainga, ana toi whale leia le tua le whengainga. Na malepe le whengainga le whanua lea i karen i le whatoanga i e tena. A te lo oe le whengainga na malepe le whatoanga i e tena. Na toi restore le whengainga lea i le whanua i 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝. Lea na futokto ai lo tātou li o i ke riso. Na tangi atu lo nta maa. Aua le whai alo roto. Whai lo whina ngalo. O te alu. Te alu e whai lo whina ngalo. Wha salau. Sa salau to sa lunga i e tiau. Sei to e restore. Oe ma le tangata. Talo whai. E a le tangata e ang sala. E a le tangata e furitua ma le ang. Aina whiwhiri le tua sau. Sau sei toi langa le toi lalo e ala i lo na alo Yesu Kiriso. To restore our relationship with God. Talo whae. E le whamaoni o wholwholanga le tua na restore. Whanua ke te semane malunga i Kalivario o i nā na fulfia lai. Ma isu wa mai awa tau nu. Whai mo oe Samoa. Whamangalo atu ia i la tau te le.
me o tātou maua I winga I le tua, talu le whamaoni o le tua. Talu whai e a le tangata I le usitai. Ai whaasala I fua le alo le tua. Le anga si le fia le tua, e le ai se tasi e mawhaina ngava. No one is entitled to do this. Even angel, any priest or someone, just only Jesus Christ. He has no sin. E le ai sana ang sana. Le na filia I le tua lo na talu whai. E manatu mai whafonga nei tai au. Se toi manatu le tā ua oi. Tā ua I le tua. Na ia langa ina lo tātoi lalo. Wa ai le whengainga wa umanos. Wa iai foi ma le whautuanga. Wa iai foi ma ana saunuanga. Sa moa ua whanau fo wina tā ua iake liso. Ala I lon maliu tan mia malona toi tū. Awa tā teo ese. A whaina pa le tangata. Wa umana toi FATU. O le whengainga fo nā maoe. Le tangata FATU o tua. Tā nofo I nā le whengainga. Whengainga fau wa osi a ke viso. Ma le atua talu ke viso. Aua tā te toi o ese ma le angasala. A whaina tiso pei o tau rua I mātua. E le tatau whaina tiso pei tātou. Le anga wa umana solve le solution. Wa umana fofo le whawhita uli ale le toto ke viso. E ale lona alu. Pe a whai. Ua tā osi whengainga e ala ia ke viso. E tatau ana tā nofo I tutoni nā. E le ola whapa ia ina. Aua tā te toi ola I le angasala. Pe a whaifoi tā te angasala. Ta talo matau tau tā angasala na ia whamangalu. A whaifoi I te lua le ios whengainga lava. Ma le atua e ala I le mandiwa ke viso. Pe leo lea foi se manatu. Ma se lui tau Samoa. E tatau na lua whale lei. Tatau na lua osi whengainga. E ala le taulanga na tapena e ke viso. Salamo maliliu. Whatu tua mataria o ia. Lea na tapena to atasi le taulanga lea. Sau e osi whengainga ma ke viso manua e ola. Manua maua lea manoa. Ta lia Yesu e whai ma whaola. Osi se lua whengainga nei. Lea nga paua leo le tangata. Na te avea oe le manuia e whawawau. Ua lata lava le taimi. Time is too short. Our time on earth is too short. Te le loa le umi. Ma le aso o to toio lo soifua ma le ola. A le whono le tana le lei. Make a right and wise decision now while you have time. Reconcile with God through Jesus Christ. Humble yourself, repent, and accept Jesus to be your Lord and His Savior. Jesus is the only way to heaven. A whai wata pena ke riso nei whaarutanga. Se a tate me lea ai nei manuia. Lea e au maa le tamawa inga, e au maa le tamai, e au maa le ore la rolangi, e mau wai lo wola. Al whono le tala le lei, o leo toi umi se taimi. Whono lo tau, a le fionga le tua, li liu ia I le tua. Salamo ia ma li liu, whao ngā, ua ma liu fua ke riso, pe a whai tātou te ena lava, le osi ngā whengainga, o le aile nā oiluma le tua, pe a whai sau whiriwhiringa, sa wia e osi whengainga ma le atua, e ala I lau whatua tua, I lona alo ke riso, pe na whai atu, le amatanga le kenese, matua atoi lalo popo le se avanoa, we all died, le se avanoa toi eternal punishment tātou, aina toi langa ke riso, aina toi FATU e le tua, ngā lulue umano persona I tolu e ta pena le whaarutanga, e se ata te misi ai, sa wia e whale lei, sa wia toi osi le whengainga na malepe I o le angasala, wa umano toi whau e le tua, le awala e toi le lei ai tātou ma le tua, o le a, salamo ma le angasala, FATU tua ta lia Yesu le loto, ina ia toi whale lei le rumafu, tango le nā le wheau, ina nei umi se talanoa e Samoa, e le tau masina seisi, ma le fina ngalo le tua. Te le loa lon fina ngalo. E le I whapo ia I o whanga oe le wala aua le tua. Malanga le maliu maleoti. A te lua le I whale le lava.
Ele I toi o sia level le lua whenga inga lena malepere e o tātou rua I mātua o na alea o whea e iai oe. Where will you be if you're gonna die without reconciliation with God through Jesus Christ? Where will you spend your eternity? Where will you spend your eternity? Heaven is real, hell is real. That's the reason why Jesus came, died on the cross, suffered on the cross, take all the pains, because he loved you so much, to save you, to save us from the punishment of death, eternal punishment, into eternal life. It is a must. Samoa, it is a must for tātou uma. E le ai se mawhai na fia alu I se ori. E le ai se mawhai o na ola I se ori. Le ai mea na leina sau ke riso I mariu. Se wha ola tā ua. Se iawa ese tā ua mai se ori. Pea e alu I se ori o na low lava o le si we start. A wale ngalo. There are some consequences of disobedience. Pea e leo si tae nei le tala le lei. Lai whatali mai se ori. E te tangi, e te uio, e te safa. E te toe mana tua le wha au leo le tala le lei. Pa te le toe mwhai. E le mwhai na sala mo mai se isi se ori. Le lea e le fo no pea le wha au le tala le lei. E whae loa ia toe. Jesus is the only way to heaven. Repent now and accept Jesus to be your Lord and Savior. Pe a whai e iai se mwhai na whanongo le wha au nei tai a po whea lava le teni. Po whea le nai te iai au e te maa. A te tala lau roto. Whati tai mai upo te talo lea. O lau lava lea te talo. O lau tau tinonga le nā. E whale rei le rua mawhtanga. Ma le tua ala ia kerisa. Te talo leo le whao tanga. O wheo e iai po I lunga le moenga le whale mai. Te le loa po le ale umina te mai ia e oti loa. Po nei te tono lau ta vale, po nei tono whalwhainga luenga. Po whea lava se taimi. Ma se aso te tau e le whao nei. Te tala lau loto ia kerisa. E le sia ngā tātou te loa man tusipa ia e tātou te le whatino ina lon whina ngalo. Repent from your sinful life. It is a must for us. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father in heaven except through me. Wa yo te wa maolo se salu te sao le langi. Ai oti e te alu se ori. Hafa fena sao e menena mea. Pe a whaial te talo lea. Hambo yourself au te ma. Loto tele. La sila le tua. Ai whatai tai mai te talo lea. An wha ume leo tam tau. Waftai le tua le rio le ola. Ua e whetalai mo au nei tai au. O e lavana e... O au lavana e maliu ai lunga satau. Sa o le loa ana mua talu le ang sala ulua I matua. Ana e to e sila alofa ma e sau e sa ili mai au. Ela e lo maliu I lunga satau. O au lava le tangata ang sala Yesu. O wala au malenganga mawala. Whamangalo mai au le tangata ang sala. Alofa matadia mai au lo malo. Whamanuia mai lo o langa whanenga. Tā sa vali ma oe. O te fia ola I le ola I whawawau. Whafta Yesu mo le whaotanga. Ono Yesu. Vi ia oe whawawau. Amen. Praise the Lord. Lea oe. Wa umananga luenga ne fionga le tua. Hallelujah. Le nā ma oe Samoa. Awane o tātou toi o ese man whaola tanga. Walk by faith, not by sight. Live more like Christ. Remain in the truth of the gospel. Live more like Christ. Be perfect. Leanga iai tu wao le leu sitai. O louto e anu ese man whaola tanga ma lou leu sitai. Sa uni e iai tu wao, e iai whaingatao whatali mai. Nei e tangi mai peo le mawa I se ori. Too late.
Temi nei, tātou no nofo i tō tono o le whaoletanga. O na tātou inu le manuia o le langi. Heo tātou whai o le talo whaftai le tua le nei tai au. Whaftai lo whetalai, whātou tilo i tua le fōr. Oka e le tua se alofa i nā tele. Le ai se mwhai nā lue langa nei toi lala. Wanga sala woti wa malaya uma matou matua. Matou whanau. Le se mwhai toi langa toi lala. E whaftaina e FATU lava le aso lea. Le tua le whetalainga e iai lo wano le aso. Whanau mai li tama le whawhini. Na te toi langa le toi lalo ma whatoi lalo le tia apolo. A lea wa umana e ta pena le whaoletanga. Whawhetai le lofa i nā tele. Ua ola i mātou nei ma le atali. Le tua vivi i whaia e o mātou loto. O ai e le tangata. O ai mātou wa e manatu mai ai. O ai le tangata wa e sila mai a lofa mai ai. Ua e le taui lo mātou le anga i le leanga. Ua e taui lo mātou le anga le i whaafetai ma le whaoletanga. Whaola ina nganga so mātou atunua Samoa. Awa ni o mātou whatala le amanoa. Ua la talo toi fio mai Yesu. Loto te tele mātou whamau lalo mo salmo. Mwhalongo i ato e. Au mo i mātou le nei tai au. There are some consequences of disobedience. O maua i mātou le ola usi tai. Ina ia awa nei maua i mātou ki ngā mawhaingata. Pamanuia i awa fionga. Pamanuia i so awauna. O le wanga i mai mo nei as pamanuia le pulenga. Sunga le whawhingainga ma le pulenga le iara le. Ia i bel to mai ma le whaunga. Pamanuia tele le whafonga te mātou atunu. Lau suafa keriso mātou wole ma wala awa tuai nei. Amen. Tai ia o le whasuana tala lei tai au. Pai wei ai se leo ma se ngana ua la vale pao papa. Ia. Ani langi foi rau tau whafonga. Ia, sala ia wala se ngana. Pamani ia tele le tua i lau whafonga. Pai sau whiriwhiringa tonu. Manu ua maua rea manoa vi ia le tua. So fua ono Yesu. Amen. Patalo fatu i lau mai oanga Samoa ene nei tu lau le aso. Io paia whale tala le lei, io mamalu whale atunu, u tainane o mamalu whale malo. Au le nei wha manuianga, he wha singo tonu lava, i le nei
Whala puputonga po nei company fau ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le whamoemoe lātou te tāpena ina tulanga uma mo whamoemoenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa. Ai me se ai e fito i tonu la lātou o nanga i le nuupa ia i Usalema po Israelu. Verne ia vano tāua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea po la tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai wha manuianga i la o tau tau mo whainga. O Yerusalema po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua mao i e tau nuu ma i ai tuli ingo le lalolangi i le tala whasolopito. Ma o te matua i o lango ina la o tau tau mo whainga. Ina ia manuia ma maua i lato uma o e o la malanga siasi ma malanga mai moa i le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma i le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou whātua. I le tau langa ma le whaolatanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E peiona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia i le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga a i lato umma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le Alia Tours, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whaamoi le atua, ma i o tau manatua, o lo o iai le whea ngainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whaamanuia, ia i lato o e whaamanuia i lo nu. Mai au te whaamalaia fo ia i lato o e FATU i lonu. Yerusalema i o i mata o le tua i le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola i le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga i lato na whaatau nuu ina le malanga i kanana. Ia manuia lau tau whaamoe Alia Tours. Ma ia alofangia le atua ia whaatau nuu fuafanga uma wa utou tāpenanga ina i le nei au nanga tāua. Whamanuia le atua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Alia Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless.
To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders, to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Abba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝗚𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.